की खूब और का बातें से टीवी। ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. UMLA Joganong Po constituency ba Middle Bonds im hakal pwede ko na itong arajar alpusan ulale jurep ya kajing shnai kamadan artificial turf hakashnong Ombuda Riboy district kabadairu kuwe ni kimadan bikisamla kila ap kami lenti banyo pleno yaka hakajing jurep UMLA la sendan lang ni kinoy lam shnong kashnong Ombuda bagashnong Mauro rengkat kinong mikmat ni sports club Kuman cupan kan mau baya ka dengan madan labu mau nongrim da umindirang ba ka jelau konrad ke sang ma hauluber arajar pusa ya ka balamang pisa kumbashipo point kna pulai klur ling ba ka tnan ile ka sports ka sarkar jella So base kalau ada ikan ni kematang lek mentah ni. Hari ni kamu kalau saudong. So kita akan ni fiscal progress kuat mantip dah fiscal progress. Kepada yang kini ki baru specification. Ke kepala 100% kan mau kepala kan 0% mentah ke apa ni. Bandri mentah. Cukup kan itu sampai manikum. Kan ni telah ada 90%. Sebab beli ya utop beli ke sob dia semua besar kan ukut di air ni kan real ni kat no kadar tu arpo ni modon ni kamu bakal kayak ketiknya sedikit no ni Kena day sampul kalau ketiknya tu ni kan ke overall thickness dengan ni sob dia nikong kawan saya ada teman kawan saya ni second layer pada sampul nam kawan saya last layer pada apa nama mau najerong ni sa silayar arpusan ni okey so tani berarti sob base ini kamu bentuk berharga tu ke laying yang kat you ini betul dengan drainage kan long saudong sapang sih kan dia juga mendung problem oh ini betul kita bersama kajian acara ini Ombuda Mauro akan bagi di Atli Sports Club Ombuda Sports Club Mauro Sports Club ipan pau kajian kemen ke bakau akaba nakaliang MLA don boron ulaju silkian akapor sepor nadu pasdang banwan terwa ya kene kamadan hakisnong ujungi nam kajian mentagisnong mentoy jong ka distrik Ibrokawen di imju sange banyai budin naga pos kepor bani penbiar barang ini kepor kaba mentah de segaban sapendap lagi ne madan kamtam ka dorbarsong buda ka penpau ga sumu ya lokal MLA jungi barang keju kepor ya ki officer jaga sports department ki baju simkia pati baju yang ya ki jing ajmut walada ki technical point of view ga mamaki ki don ka lembaga experience jungi ki leman ru ki kloi banya cooperate nambah ka buat ba kata ka dai lembaga jumur nang buat lokal manage tekin dia ni ka sinong ni dokumen hadu kata banyo ikene kamadan wala dang ngimio abanya le kai lemu baladon ka fencing ladon ginong pe ka jingdu nong kaladon sipor baki kun samla jing ngimio abanya le kai don madan sudah gawai barang keju kepor kilenti kisikin kila sedang jod kalej kawan kekit kaba aru lakam jenjar lagatar nam ta kajing mentoy lang jong poj ba klel yang tek jing ban ngi skap ba MLA badon burom jingi dala de lai ida da ki jong mat iya jing me rengkat ru ki officer jong sports ba kan poi syaka skor jong ka PWD department kumjo relase minister PWD bak ubud lum jong karoy kapar udah yusur le na ibadan madan
Lena ibadan kina development ladang don surok tu surok ladon kam palat ban le bhano nadu nang te na junction na po nongpo town syadu kani garia badon kani badan kata kadi jing angnut ke karpat ke jingi gador bersang bau surok yang angnut ba lakum no ban pen bhano inu surok ban suk kale kawan ban suk kita ki bawan ban ye lekai ke jok por bat ki surrounding jong kani ka badan ka ba gador bersang da kamon subha da ka jing skurman sem da ka jing long yar jimu berkan jing nong song as udah banai ka jing kuble bekerpang gi nong song abang yon ra ka development ki kulai ban padiang henry ka ba mangi kwa kalong ba ben internet kumba ki internet adu ko por ka bini IT ngitung giding ki seit ban pen internet mentala outload igini ki surrounding tela don kam ban pen internet da ka no kom ka ba kambet kambiang ban suk upai ba uba pekai ban suk unong like unong wan uba pen don kam nek madan tangi nek kintin na kalian ka dobros nong ka ai kublai saisin kala ni jungi ba dia ka sorka ka ba sinkia bat ya hero di perlok bannya pet lang di kita di sunat kam kublai Ni segi ya yo kala ban wan benjengo ya gajing pentri ya ka kam ang ya ka ne ka synthetic football turf ang ne approach no umbuda aga jing don kat jong ka di do no umbuda moro ang taki di ki sports club ni ka no kunjuru ki engineer umbuda state sport council kunjuru ya doktor menteri i layo benjungok benpek yang jinyak trong rakam betul bejing penting syaki ba antam ya ki samlah ki ba don ka benta ka crowd na ka pentiu ya ka football kunjuru ki ba don ka mensim pada sim benta ki tournament ki ba ka jinyak inti trong rakam adu menta ka long kum ni penting aka bayade bat kini ki kenro lane ki returning wall ki bedon kat kum ka provision ko DPR kilala ban pendep almost 100% sikijing tunang jam so yang nentai sembah 100% nangta aka bayade bat kani ka chain link fencing kani ka bedon saudong ya ka bala care ya kani ka madan aka ba ya kani ka kaliang ka bedon gedinggol ka jing jrong jong kani ka fencing ka bala ka chain link kalau 100 meter bat naga ni kaliang naga mon naga diang jong ka madan ka jing jurong golong sautar bat kijingnya juga ni kam to along mentala kumno banyo kusan do 30% iye nangta ha ka wede bat ka jing sna ya kani ka gallery kabadon hangi ka VIP gallery kom dressing room naga benta ka arti team bat ki official kam kelanang ya caca bat ka jingya jong ka kamru tolong ta kedeng jong ka nyoko do 30% bat ha ka baidei bat kani ka madan ka bigida ta ka bigiyeng ka baidei bat kani ka preparation of soft base lane ka jing penkrek ka jing penbit penbiang ya kani ka try jong ka madan aswa pensyong ya u ne ukto bolong sintetik ka jing penkrek kani ka soft base ka kam kelayak lan kumba ratusan kendai % ni ya kan kisah sangkat tu ni kijung penbiang ya kan ka sobbase bat kumju uru aga bede bat kini kinala kibron saudong drainage kini long prapo do kendai % jadi ya kita kam ka basa menta bat ka bakongsan ba kade kene ka synthetic dot lane plang artificial mo bulong synthetic ban siang no ndala dep ya kene ka soft base lane kene ka tanrai jong kene ka madan ka ban syong ta ka badai bat kene ka laying of synthetic to adu menta empat sedang nomor bagalenti jong ka kamar golong kumtai apa depth swai kene ka soft base misala ban siang ya uneu synthetic to bat nging scam bagali gede ka benta ka ba khadu ka badai ban siang ya uneu to ka ban dalam bit labiang gini baro bagi yo ban sedang ka ban pendep iwi kam ki badang sang ni bat ngit scam ba nagaliang jong ki atlet dor barsnong nagaliang jong aku family ki sports club bat ki samla jong kadong ka thanyu ni anu dik bagani kamadan kan deploy bala bat hadu mentah ki nya jong ka kam tolong quite satisfactory ni semua komen abang ii yang nya jong ka kam
kijing duna gidon baik ya kata melabiang kita kadang iwan ban inspek kita kesini yang jengnya do kam ban haga ju popor ban lap ya ki katu kan ne ki jing duna ki badon haga ban ni ai jimut naga banta ban ile ka bala ban pendit penbiang naga banta ka sustainability dengan ka madan ban kwa ban madan hadin baladep kedi ban ne kedi ban serve ke purpose naga banta ki kun sam lagi jumi naga banta ki tournament berper ki ban sepenya akan ka dong ba thang ke jumi ban ngit scam ba kat kum ke jengbu ke por ustang kat tu kan dia benai lala ban pendak ayo ngin yo ban di pai ba ke ni ban penengkam ya karu naga banta ki toy jom samla bat ki pai ba bat ka bakat du kolong sin ke jeng kubeli ke kerpang ya kedor bar senong umbuda ka ba lai sngop hai ke ni ke jaka jing suna putila sport club kedor bar senong mauro club mauro aru ka lai ke trilang na du bestang dan sibun ke jeng bengiai lang ba dan re bulem shom le ino kini kerang ba ru ki scam ke jeng mod ki subun mensip long ka kam ga ya kem ni bat ni dokumen kum mun kemani dan berengkat bat kini kirang ba kini snong naga benta sono ben penting kena ba kene ka kam kene be bat ki pau yu sungu ya ka sport department sport council ini gidan shugo ni ki andre kele ka kala ba supervisor kam naga por naga benta ni be dom kene ka project 5 to 70 roughly kan long kata di overall marba major part ban le yaw new synthetic to kadang sa sama kene kam di ka bisimpor marba ka material ka suara sugli be dan retang ba ka component of work ka wi ni major component of work ba de yang ni kita ka daw kawan nam 100% 20% kam overall fiscal progress. Wat penleno yakni kakabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu sa po hajar hadu hundriu po hajar tingka menta phila banyo hagador lai po hajar tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo po hajar seneng pinyo tang san po hajar tingka tang kata ka we ki sopti ka de ka we ki design tang na ka benta jongpi wan jit nok loi na molai moro bat na mot pran po no menta hau khandai saw lai hundriu san pra hinyo lai pra